السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. Watukufu, doomba Mwenyezi Mungu ikenganywa nono mshulo wa nono ranyire zefami. Mwenyezi Mungu ajalie hene bahandu waluma na mkomori. Mwenyezi Mungu ya muhifadhi wa alhifadhi. Wa alaikumussalam swalihi mwanaisha. Mwenyezi Mungu ya alpwene shari ishahu wanadamu wapeu nana uwanzaze rohobi. Mwenyezi Mungu alijalie heri na baraka harme malaho ya hatu ya alhifadhi ni makarboshi wanadamu wapeu. Mwenyezi Mungu ajalie rike helinu ritsi change dira shaudonji anai na upua wanru sheo na usafihi wanru rijwe ya ukaya haina rungu wa ibidi uzambe par Allah haukaya yamba man satara muslima satara Allahu yawma al-qiyama. Wa alaikum salam bin iman. Mwenyezi Mungu alijalie heri na baraka na mvuna swiha ya rijalie rkiwa na damu wa udojo ukaya arija ngarjo ulawa. Mwenyezi Mungu ajalie rigarde helinu ritikeju wanadamu wako upasheo wako udea haukaya kavati namna ujoka uhunra thawabu ekahu reponde mal par le mal ekahu reponde mal par le mal. Wa alaikum salam manadia ya pas le moment ujoka wanzishwa thawabu ujuambilwa bravo, c'est impossible. Mwenyezi Mungu narnike imani owambao zembi wakotinywa bazembi za hao owapao sheo wakotinywa pauze sheo shao haukaya ngabo wenji waura bismillah watoa aya na hadithi ya mtume na zidwabo juu. Mwenyezi Mungu narpwene shari ritsi wasuli harme stadio wakati kaungarjo ya ukaya sonsi piani mlugene telefoni ya hahe kabatu shangazo mru hajojua yabe izo ikao do yanzao wala wenji waujwa unji ya shiulaba na mafiti bangu wanzo wandu wadu amplodise na wandu wadormia makoti. Wa alaikum salam mon frère Haikal Ismael shaga mjo ya ukaya ya de moment watovada bwadongo udea ngwajodo parisa correction wakati kao mruti mru shaga wakati kao mrugu jo himilia mrea jo ya ukaya woi mtovada buhaparondea ngiyo faru vya elewe ya ukaya hundea harme telefoni ya hao shaya de moment jo huparsan live na mino huparsan live ça c'est le moment jo kaya ukaya tu m'as insulté. Mwenyezi Mungu narnike rohonku na mvu na swiha. Wa alaikum salam Angeline. Mwenyezi Mungu alpone shari shahu wangu watuvu adabu wako karma zerezo ke baze hawa udea haukaya sikar na udea shasi wangu wa action bom DJ Sai sikar na udea shasi wangu wa action haina manadamu jokaya ho hufaka ulaha kana uparojoli ya manadamu shahu mdukan sarmarezo ya do puwa na ubeha lo sawa na sarambav haini mruko ukansar mazere zongu deyo wosa wana mrumsh hauka mrumshe de ko wangana mrumshe de ko poizidwa. Moi tu ram jamais, je suis pas comme ça. Wa alaikum salam minhaji. Wa alaikum salam mama Naim. Wa alaikum salam kinaza allure. Wa alaikum salam Said Enfan. Watukufu wa jamali fungarja warmaze sujet za hak rikana sujet juzira tuyamba ikao livumbua ye sujet shagarja detaye ya mwana mshohatu ikao e mwana mshwatu woi hamastehi elikao do la hunra malezi dokaya wenji wajuja wa mvumbuwe wa msalise waonesa za sura za hahe wavumbwe mji wa hahe chamituram impossible parce que je sais que là où en bas qu'on va quitter ce bas monde ntujua ejoka unihunra est-ce que gamjo hukumla namnaje hata njuka ujabanu ni safi mwana mshamando hii nambe nga mvumbo wanrua juwe kaya hafanya kiswa kadha. Wei mwana mshohat ya bala mnamwana na puseti ye mwana peprenge mtiti hama 3 mois 4 mois 5 mois hanje harmaduka harenge portofeuille ya muhid wakarme ake wakanza walive haromu hono harenge portofeuille ikao tiparo tsende tsuono e mwana mshohat uze sura zahahe sambi wanadamu watimafishe baga mjorongoa. Mwenyezi Mungu ajalie mwanamshe wo yani pare yani ke portofeuille ni rejezi
e mwana mshwatu watabasa kajaji manifeste shanga wadzadze wenji walo à l'extérieur walo na wana hunu wanawashe wadongo ni parabotura mwana mshemu mdahu saban sina ujo mwambia ni hokaiga mjoro ho ya mdzadze zero zao kasi tranquille. Deuxième sujet, mwana mshe ya jahunu nga sina 6 mois ya rengwani mwana mme wafanya mariage ikao l'habitude wanawashe wenjorenga wanaume wauja wa warendenai wa watrahi muka banu satake o wanaume watraho wanawashe bahile ongarambio nyi wanashohat ikaonga mrengo komoro huja moranso ndo mahanyu mwaona katsuana damu ikarango usiku mwanamsho ya wasulunu Faransa yeka piha yeka hosa yeka sekwada itlanda katina yafanyao shahasi abo ngusubise ula mrumahe finalement habiye mrumme ukaya nirensi Burundi katsuhenda upiha katsupiha urengeza katsurengeza shifo katsutlia shanga wanaume majulungwe luwana umeikangwa sau komori wenda orenga wanawashe wadiwazaka wanawashe wenji warengwa ujahunula ya wapulwa wenda haukaya haini mlolo komori uongu jokansi a genou ni ya hunre mbaba ulohunu ya mrenge maname ulo komori uongu jokansi a genou ya hunre demi hunuli mrenge wenji waja warando ya nengar jogu jarme sujet rilongoze manamshe wa ine famia hai watu kufurare jajarmaze sujet zahat do mwambia ni inshallah à partir ya juillet tikataba de le 22 juillet shangar décalé umbavi à partir ya juillet le 22 23 24 25 hauka yo bateau de ija au Marseille ya balia 10 conteneurs kume zansoli ya basmati ikao yo ujere ndamichira yo joka urengo wanrohazi ndamichira yo joka udo deplace même si ngamjokana wangu rifanya ziwa zima wana mana wanzanu wangu ndamichira yo mwambia ni nyimlo Faransa na ni nyimlo me province Rangounis hata Lyon Valence lo mwambia ni inshallah yensuholi ya basmati ngaijao ikao tsiprome banu ya ukakaisa iwasuli juillet hausahili shwa komor c'est pas obligé mria déplacer ya baleshari yendarma magasin bonjour madinaima mruna tsoni para nyimlo Lyon moni para mnambia atel jour turam ujoka uja Lyon ganjo mambiani henu ulo Lyon ni recensé ili ni manzi harmo listi uandwa joka hanza yensohole iho Lyon kamna ujitabisha mdeplace mje Marseille wa alaikum salam ustadi Nail ganjo balia le gari ni Lyon njen livre uanzao iho Lyon o walo Nice gamjo bale le gari njen livre Nice o walo hunu Marseille haini mzaze ujo ukansi ohahe hani parhamba turam gamanjon sohole c'est pas obligé ou bale chario gamjolo huja quartier par quartier Léo Flispiat, Maoulou Belle Demain, Oshao Mahalani Kada, Oshao Boulevard National, Ndonjo Malaroni Haini Joka intéressé, Haukanga Mjoka Nimbu Joka intéressé, désolé Ben Sina Ujuani Niki Wanron Sipia, Shange Joka obligé, Owaluma Bavuni Mwangu, Yensoloyo Hija, Nitowe kilo par kilo gratuit, Wanruende Warumi, Waone Yaukaya, Yode Meilleur Basmati, Ikawe Joka existe, Unu Marseille. Ikatswambia nika junia ngamjodo huza 45 €, badala ya 50 € hunu Marseille. En plus, gamjodo livré. Gamjodo livré. Homalahon. Y avantage ngyoda. Gamjo livré henu joni para canal de place. Premier avantage. Deuxième avantage, gamhunzora hisi rahanu anadamu walo hunu Faransa. Le deuxième avantage. Troisième avantage, heni mrikawa ujo para turam yambeli yaje ngena bonus ye bonus hir gamjo wona masha Allah bientôt nana haini wanzu ya dohuza merci beaucoup haini wanzu ya dohuza nsohole ye ma grossiste na tsonenziro bekana bya gwanzo conteneur ganjom livrer ya conteneur et ka gwanzo 2 conteneurs ganjom livrer ya 2 conteneurs. Wa alaikum salam hasbogos. Ye wanzo wa hule toni par tonne ye pringe joka moins cher.
wanzoa hule haurahisi wadohuza gamjwa huliza 40 euro juna lansohule la 20 kilo yabongabo eza 5 kilo gabo eza 10 kilo. Ne vous inquiétez pas, chaque mois benizo pia do usahilisha walo hunu Marseille walo hunu France haini mwanadamu wanzon sohole ya parituram gamjo livre nane wajoka ufanya hazi yabo na mwishie wajoka ufanya hazi yabo njoka warenga nsinaka urenga mrulo na situation heni mrujoka ujaja fanya hazi yabo gamjo renga mruka utsona situation utsona kirtasi waudo wandu ikaw njo warenga haukaya rijahu nijel sahilishiane insha Allah a partir ya hele 20 e kamgwa benze ndana zinji badala henso hole ngarjo uzifanya usahilishwa Komori hamarungo zamfi hole wa zemfi garjo jardo zihuza zembatse izo pia ngarjo uzibra jardo ani izonongo ikaw njo sahilishwa Komori ni waheze shughuli mlohu nu Faransa c'est pas obligé mloba les camions ya déplacer yaje olewa ya déplacer. Ah, ça il faut pas dire. Maraba me dit merci beaucoup. Merci beaucoup mweba. Haini mrika wa ujoka intéressé. Wala mtsoni hata nziro. Nywaze shughuli. Mluna tsobako hahe. Gamdonji mjodonji quartier par quartier. Harmaze province. Gamjoba dale kamyo. Leonga modonisi. Oshanga modo Paris. Oshanga modo Paris ha. Ayongu yo ziro. Lyon. Haini mrika wa ujoka na besoin. Yori para ngarjo resansa nyimlo Lyon ngarjo de déplacer Roja Lyon, ngarjo déplacer Regenis, ngarjo ja Valence, ngarjo ja Toulouse, de midi yo ngarjo circule anza sahilisha yem Komori. Elewa ngarjo sahilisha haina mkomori anza sahilisha mambeni ya ukaya a partir ya juillet inshallah ngarjo andi se hazio haini mkomori lo nu Faransa soso Marseille ya bakoda honi ani pare ngamjo mlivrea yen sohole ha 45 euros. Watukufu wa Jamalif haini toni wanzo 2 tonnes 3 tonnes alafunga mabioni ze conteneurs zijao 10 conteneurs kume nyezingu Georgian heri na mvuna suha na baraka turam gao yabo gobabuho kutufanya hazi turam qu'est-ce que tu gagnes de ta vie, tu fais quoi de ta vie, vous allez voir que tu rames. Boom nsamba habari bahati iyo kusidi wa mwanadamu. Walewa wenji ngwajoji pose que c'est comment il a eu ça avec 10 conteneurs. Alors il n'y a pas que ça, c'est continuité à vie, c'est continuité à vie. Mwenyezi Mungu narjan leher na baraka hason si parke wanadamu uhimila na hajema hauka haini manadamu Mwenyezi Mungu ya mbaroho njema ya kawanziza owatiti Mwenyezi Mungu umanziza ya kwanzize manyanya Mwenyezi Mungu umanziza ya kwanzize jirani Mwenyezi Mungu umanziza. Mwenyezi Mungu kujaribulia hazinji na zinji hason si pia wanza rabbal alamin wa alaikum salam kikimaweni boom. Mwenyezi Mungu ajale ukaanga siva na usahilisha ye communauté yensole yoyo hija wala tinsole ba hizinji na zinji ruonese owajeni walo harmatinu ya ukaya ngarjo shidana nao hazinji na zinji harmatinu haukaya ye mkomori ngureveye nane mkomori kujofanya zinji harme Faransa ho hanzahe rabbal alamin si hali yabo kamgwa benze timpaka bwazaza hangu mjuhe mrohe mabega mafanye kursu ya husu mhule nsohole gamjode déplacer daho par daho quartier par quartier henu joni para gamjo livre. Watukufu garahane jaja armaze suje Mwenyezi Mungu narjali herna baraka wenji na wenji wajoji pose des questions majalu wenji wajo kusira zeroho wenji wajo tabia zeroho shaini wakati wanze manyanyu kwa sababu ya Mwenyezi Mungu yoto hukusudia Mwenyezi Mungu yoto hukusudia heri haini wakati roho yaho waitsaulie manyanyu Mwenyezi Mungu hutaulia zinje imakariboshi ni mapirati ni mabibi ni makababa wajoji pose des questions. Le 25-26, Inch'Allah, vous allez voir toutes les conteneurs. Les 25, les 26, avant les 25, je vais venir là, ni mon enseignant sur le où il y a produit. Il y a commencement, gamina wangu njo wanika wende wale bure. Watukufu, Mwenyezi Mungu narijali herna baraka, rahare jajar maza sujet zahad. Doambia à toutes les gens, nous les mecs comoriens. Narike wanadamu wa udoto wa zemahari zaho wanashoha. Haukaya kamjaparo wonu wanashoha wa Komori, wa heyabanu wadai mahari,
depuis à l'époque les années ND3 maturamura hejazalo ye makati kokwa turamu yakana 15 à 10 ans hatarije haruma au 21e siècle actuellement garjo ya ukaya nyika mdo na wanawashe oheya banu wobuwazi hanywa zao wambogwanzo mahari wanasho to wenji gwajao hamba gwanzo mahari c'est pas pour rien salma bien ni plus bien nsogoli. Inch'Allah, vous verrez. Parce que c'est pour Sahilisha les Comoriens. Owana shohatu hojabanu wa demande mahari. Haïwaï donc son go pipi. N'importe quoi. Aïe. Elle est biliche. Mais bon, on vous dérange. On va comme nous déranger à coup. Et ko wana shohatu. Wende hatango jarma zerezo. Wajiwado demande mahari. C'est parce que vous les hommes, vous êtes des incapables. Gamlola o kamahari, monenzu rotoa mahar. Mrungu lolo mrumshi hamransi. Hende halola manamshi mrajina. Gukazoda ho jumada ho, na balangwa ilo mahar. Yekuwa nasho akonde atawajabar. Wareklame mahar. Parce que nidema wapuse abu. Wanaume wanga, wikawo warantu wangu wa segardo la fanye 5 à 4 ans. Walola wangu wa shatimizi wara ruwane, na bale wa mado kwa jani kwa mahar. C'est pas pour rien. Mrati sa sinema zahani. Haukabanu bada kamjato wa mahari kamchutwa za mahari. Gamanzo mdola umwana washo wa jowan. Yemana wenda hata wajunga wajarma zerezo. Yotsi njema wajarma zerezo. C'est pas bien. Shemana wenda hata wajowan wada yuze mahari zao. Parce qu'on est des incapables. Ya utoe mahari ya mrumshe. Wala bwana shohangu msilo kubali mololo kamahari. Moi, bientôt, quand je me marie, je vais donner le mahari directement. Shamji hansi wanadamu wa peu, kamtsone ya ukaya manamshi ya hudungia, ya ruma fundi, ya ruma kavi, ya hurumio mnji, yekao manamme mwona haya, towe mahari unike ya manamshe. Towe mahari unike manamshe we mahari yahe. Shango ndo mwanamme haranti mrumshe kajamnike mahari. Hende halo na mwanamshe mgajina na balangu ilo mahari. Wanasho hatu wende hata wajarma zerasuda baga mwala umu. Kwa si wala wa ula umula. Bade mwanamshe yatsudu nga ze norme neze condition. Wanadamu wanga wahafe mahari yahu yatsutola. Baibu wanasho hangu. Mimi tulamu actuellement. Simnikani haki. Ye kamdungu ze mahari zanyu kamjanikiwa. Na mjebanu mbenuwe makababa yao. Na mjebanu mbenuwe wanaume wao. Haukaya mruna tijera heja dunga ze norma. Mruna tijera heja pua, kavi. Raheja pua ye funji ya wambisa. Raheja rumao mji. Sheka hurumu mji. Hurumu ye kavi. Hurumu andronsi pia. Le kalbo shila mtuana kaha. Gono nzulo to mahari. Subuti ujo mwafishe ke solution diyo. Olewa, tu es problème ou une johanyo, gamonia ou que madame chez Adjabanu bala adja pour rien. Et ni madame chez dans le réseau. Parce qu'elle a marre. Nam toi ze mahar za wana soha, kubani wana ume wa mafiti. Gongo tsuka e gamanzon lole, bwati na mahar. Ou lole umrensi wende za huwa lole da hole junga jina. Hontu avuni wana ume kaungamlo, la umala humaili na marar. Na balangu wa shanyu kwa jaunga mahar, nika mono haya. Nikamono haya. Na mdona haya. Na mweneziri sao. Parce que c'est poussé ou wanasho hatu wa jabanu. Le ukaya ngwa demandeo. Le umanamshi ya juhanza ike ya jabanu. Ya demande mahari dans le réseau. Harumu fundi. Harumu wa mji. Harupara. Gom ignore baraba kutsida wenae. Uduwaza kanga ona dene ya hahe. Alafu mjebanu mdo jiplenye na udota kwa nasho hatu. Comment madame Swangutolo Kwamba, la seule, elle est arrivée là pourquoi? Parce que je sais qu'il a passé dans toutes les conditions. Harumum Djouahe, Harumouye famille, Harumou Djao, Hadjuhundu, Hapetel le plomb Hadjaban. Si Tarayom Himu, Chanamdo Djouas à cause de nous. Garanzori Kazemala, on a malade, on a vocation toi, c'est toi, les Maria, on a Shohat. Narwani Kizemariza. Hontu avunyu wana umemlola umala humaid na balem rumshoma do kujamnika mahar.
wanaume wangamloba ni mchongo ulola Mwenyezi Mungu anapone shari wanu wanadamu fulema watsowema alafu kama nzomdo jamu walaumu yandi so signal wa s'il vous plaît na mtapote et quand gani ma intéressé na mtapote comme tu m'a intéressé na mboujar moi là ils vont me bouger soif ça c'est quoi ça les appels commencent putain va là-bas Mwenyezi Mungu narnike khatima njema Mwenyezi Mungu narnike musomema Mwenyezi Mungu anikuwa na shatu sitilif sha Nelejeze nganjo bloqué au cinéma, ok? T'es qui chien au cinéma? Tu peux quitter dans mon live, Bokasseti. Je t'invite là. Le meilleur hill. Comme un zombie de la cacam de toi mal. Moi, dans mon cas, ça m'a l'air en maïli, n'a m'a l'air dans toi mal. T'as un problème dans ta tête? Les hommes vraiment bizarres. Gambalia ou Zizi. Gambalia ou votre Zizi. D'aller coucher avec des femmes. Sans lui donner, c'est à qui ça? Na toi là, quand on a comme je toi tamal. Comme Shangaza, on va vous makababa. Quand je bloque un gamin, je ne rigole pas avec toi. Je ne suis pas là pour rigoler. Merci Gabodjoto Sof. Nyezi munani ki khatima njema. Wana umejenini. Mlohunu Faransa. Malola ha profi. Mahunda kiltasi ha profi. Mahunda ha profi. Mono nzino toze mariza wana shohatu. Mono mokaza malaho na malaho. Gamkazu malaho na malaho nani kam tu totolak. Alafu gamono kase normal. Bon, je te bloque. Va te soigner. Haukagam Jokawa Hulola Kutina Tola Kawato Angabo, tu dis n'importe quoi. Nyezi Munanike Khatima Njema, Yarnike Musomema, Rambi et Nuanada Mikam, le Dungao, le TikTok, le Facebook, le Joya Ukaya, on ne peut pas vous laisser. Et quand on a chanté à toi, les réseaux sociaux, c'est parce que Mrende a des clochards, vous êtes vraiment des bâtards. Yaukaya Toala, Mahali, Numri Towa, Mansukaya Gama Subisona Watabisha. Na uduhamba ukaya hafanya nai ye kama namshende hata jarmaze rezo c'est parce que halemewa au kala pipara na umewenji wakomoro uko twa mahali gwasongo warantu wenda zao waduhamba ukanga mjutoa kati njoka hanzi n'importe quoi manamshi ajiba nungu babu hongurongo mjemdo walaumu jemdo hamba jao haya yangu pandu sheo zabandi msowona haya Nana haini mwanamshi atunu komaria. Na bine harmaze condition. Ye kaka janikiwa. Na mjebani. Dai abaga mwandudo ni pala baga zodo fanya live TikTok. Mwachiram. Gamjo garante. Njemu yaba ni mdofu mbuwe wa jomba wanu. Kalizi za hanzam doenda Burundi na urema. Maharike jatola. Mundeza kiltasu mwedeza njemu abandon. Kajomba ni nafas. Walaikum salam mama chérie mama Ferdina. Simbloque les kababalla. Watukufu gardeur maze sujet zahat. Gardeur maze sujet zahat. Chabouana Shohango. Maïda m'a trouvé le courage maja sur le réseau. Madabouha. Chadahenia viola maze conditions. Gasi gamidami nani. Wana de mwanuna watwe mahar. Mtwe mahar ba ulisa. Ulisa. Notre junika haki. Jonga wanaume wabua live wakati kwa parce que wansi pia walola kawatsa toma ni kamono haya watukufu ngandama za sujet za haka Mwenyezi Mungu nanike khatima njema yarnike musomema ye sujet amado garjua hema na mshe ya hiba ya portefeuille harme magasin wa mkoba wa mwanamsho haku marab Mwenyezi Mungu nanike sitara ya rijali herna baraka alike wanadamu wa udo na haya ye zamado ganyi hunu komor ganyi hunu Faransa kamti komor bwana Shohan gamjoka ya zemagaze zina hunu piangizo na caméra. C'est ça le problème. Vous n'êtes pas honte
Gamashila tufanya video ya couple ya parohe de bahe chinois. Bahe chinois ya magaza Boulevard National. Mwanamme na mwanamshi na mwana wa parohe ndabwe message tufanya ba. Ye mwanamme harenge bouteille, harenge voilà badi izo pertinence. Harenge bieri vinyo haiklia harma ye siri habwa hunu hatomoni dale mrumshahe nguono ke mrumahe nguhibo imana msharenge na pake wa bombo hakla harma le puseti wabiru wendeza c'est des tsoni siwa tizamba yo bieli ya ralinga hata 2 euro watukofu hata 2 euro subhanallah tizamba ngabo na mjomba tuo wahaza yange na wana haparo ndo ba heshinwa hahibi vinyo wabatishiwa tizamba ngabo mzazi ndafanya kurso ba heshinwa Boulevard National hajazandwa vina mihogo hahimi angalia haundukua kesi wanadamu kwa wenji ake gamweshila nyoti pia habalia Chila chariot hendezahe. Si parato ni soit bien m'tim publié. Gam jorongo. D'une manière yemzadzere et anipar. Izot sizamba. Nyezi mguna nike khatima njema ya nike mwisomela. Jenikati paro zamba banu ya wadzadze wenju wanawashi. Wa ujibali ya hondarma ze magaze za hoa hindi. Wahindi wala wadu wakomeye malufi na udo wababara. Zila pia baru wala ngwa una maluka, ngwa una magaze, ngwa juwabu la fanye jao. Tizilongu wabanu njaka mhara. Na wao wangu walona mavayu ze magaze hizo, tilongu wanjaria. Hunu Marseille. Nana wanawashe wenji. Wakaudwenda usonye magauni. Hanuma kutulie, owarenga ulala na watina kawatoa. Mala nikao na kaufanya hazina kauziona. Si zamba njaria. Nabonga mjokaya waparse message bata wa deplace wanzo wajuani uwe. Sha wajokaya wajo uhimilia shababi. Kwa na uhimilia mrujuamba désolé. Ah, désolé, je m'excuse. Wajoka wajua fronte shababi. Si zamba. Mwana mshohangu ikao hunjia harmaduka. Magaze hunu Marseille. Ukauhula mbahingu uhimi harme ake. Gamdetayen ro ujue. Banda uhimi wakamarabu ikao hako usoni maho manamshe habuwa mkoba na vanu isharitabisha. Owezi de warabu wanu shatsidasi. Wanude mahoda wa uhiba. Ole ya woya uhibi ya ukauja umhibi. Ijabu manamshe hangu. Ce qui fait mal. Hudiwa za ukaya ngabo kamera. Na mwishie buwana washe wa Komori. Na nanyi wanaume wa Komori. Ikawa mlihitima. Gamwendeo harmaze magaza. Gamdiwa za ukaya de kamera. Réveillez-vous. Kapati duka hunulitona kamera. Nda ukana baraka. Izo si kamera caché. Kamera deja zilo ouvert. Sa place wawona ukaila kamera. Kamtuji sitir. Shambali ya zila hitima hauje. Finalement huro mhono. Hurenge portefeuille. Huende zaho. Tsipara. Sende tsiwono. Ye video. Hamnyezi mgonezerela sokaga mjuo. Rawahidi warabu hunu Marseille. Wanade mwalo hunu pia bahate mafrika. Waunijua. Sihe na relasi. Waoujwa kamimi mkomori, m'influenceur dans le réseau. Uka c'est pas la première fois. Wende wanone se conditions hangu tswambia ukaya. Je vais trouver une solution. Chaque etsubidi ya video inu yonisi wa mrutena. Mnonesa. Gamrengo image. Gamudona jidoblie ate mwanadamu woi. Gujoni para ya nere ye portefeuille. Ni bale niji. Sha aturam. Luhunika une semaine. Ye kake jaja. Garjono polisi. Na yengu jo découvre WhatsApp ya pas de souci. Tija juzi.
y a message déjà détaillé chaque sirongoa d'une manière parce que y a sujet na kauyamba y a manam shohatu ya hava y a vraiment sujet y a triste une dérange shahitwa mjashinda na fanya deuxième sujet siwambia gamje jidobri rangu wakati na lansem na anoso he sujet juice gamtsongo paro ni wazazi watukufu walo Paris walo Lyon nana walo hunu Marseille botura rishie video ya himna mwanamshe ane wazazi wa hani mlungu durute au kwa wazazi walo na wana washi na magalero hoya mzazi eske sabu otide wa hangu hani mlungu ni paro taba désolé wa alaikum salam chacha ya pas le moment njuka uhambia ye mzade shaga mjo décrive ehele ya hae shadzina ntina ulaba ukansuli jua wala imagine ntina uonesa ukazo kazirendwa sha uoma na mshe tel winjwa huwa zazi wao kwa tsi tranquille en tout cas mwanamshe comportement ya hae mwana ya zaloba wa yarenge portefeuille ye ritmu au kuwa na zaloba nmrujo warambu wa baiko wa janyumeni walona emwana 2 mois wa ujiswage hata na maperuke na peinture mruka tushida udifferencier ya zaloba ni atu zaloba sha alhamdulillah ngasina ya upezo wa mato wa ushidari rambo ukaya wei mwabano wei hazaloba ni kajaza zaloba ukaya wanazalo abano wenjo kwa jiwenda ha peruke na peinture et tout ça na wangalia e namna mdushida rambo comportement bon rishiditi rambo kaya saspuro mwana zaloba Nyezi Mungu naniki hatima njema. Ikao tirongowa njaparisa hata returu shati parsa returu za wazazi walona harara wanzo waju eske wotide wahangu nguna mjazeni herbo wazazi kaudo maripara haukaya mono ya ukaya mwana tiwa mzima mzaze ulohule ye mwana lohunu sura certain maisha kama namshi ya bala puseti ulona mna mwana mtichi yaboga mjuka wazazi wanjani mrugonzo ya jiuzise eske woti wahangu eske sabu woti wahangu gamuhambia bu mwana mshohangu na ike huzala vanu shasuru nguelewa yeshikomora baike ni wana mazalaba ni ujihada ya je connais pas je comprends pas n'importe quoi eba nuga mtsongo uzala ni wazaze mabledari watu ujua utaganya frazi désolé bo wazaza hangu na monswami honde ukana baraka Yevanu gamtsongo uzalwa ni wazaze ikao kwa tujua utaganya frazi owinjwa hao kwa tujua hamba ma fille tu fais quoi ma fille va préparer à manger shangwa miembia unienda wapi gam jonso kakamtsodo shikoma gam amini kangoelewa wisadi akimu alaikum salam ngoelewa ndo au kanga sinasino wazaza hatunga jokaya okwa jurungwe shizungu okwa jutanganya ze phrase shanyu uelewa wo mlongozane shikomori shabada mzola banu yeshizungu gamjo shijua monziani gamjo shijua molikol badaga mshisoma otena shahoelewa ngamwelewao yabobo mwanamshe wewe ikao mimi heli nao na we mwana wazaloba nso unitsahe mimi tiramu unike portefeuille nirejeze na hoja kahubaliwa huende ho polisi. Merci beaucoup Oustad Bachir, longue vie à toi Oustad. Fanya namna boma sweri unipare en privé unike portefeuille ni bali enende almwe magasin banda tuwa prome kaga mjoshida ni parise banda we mwana mshemkomori haukai namba ungoelewa haukuwa baba hanyu ni wazaza hanyu wijua hao wakwa jutsanganya frazi ya Kifaransa ya bweshi komori gwa mlogo zao ni hashinji Chani kamanza mlongwesh komori haukanga mona okaseante pour parler ma langue originale. Je connais pas, je sais pas parler n'importe quoi. Arrêtez-vous un peu. Arrêtez-vous. D'ailleurs ma soeur, s'il vous plaît, namji baliye, namji respecté.
Genabe Mwana Wazalavanu, que tu sais très bien, à vrai dire, tu connais, qu'à chaque magasin en France, il y a des caméras. Il y a des caméras, il y a la tuf. Zebanil Djilondoma aveugle. Jawazadze wenji. Rafanya video za hao wenda wafanya kursu wa mamaluka. Ze kamera zwaone sabwatunda wensone ansone wabiru wende zao. Warengami hogona nrovi. Rizamba vano en 2021-2022. Tizilongwa ba ne sait pas que maintenant. Tizambara ha TikTok ye jaja. Daibu wanashongwa da ukana baraka. Na mkeravi. Mriye Mungu. Mdotunda. Mwanjia harmaze magazin. Nana mwanamshetsoi. Ike mwanamshewe yekala wenda harma. Yeshi de sa belle demain. Ze mercredi ne ze jeudi. Ni mwabe ya ukaya huparobela mwana. Wende belle demain heni wajusa kutsuka udoto mkobani. Gabo mwanamshe mkomori haufilme. Hausuive. Wakaturenga woto mkobani. Na balawala wa huzau hulanga wana wanwaha wako ukanswa doto ndo uhibo. Dieu merci huvuku wende zaho. E mwanamshe wa ikaja hupublie. Ya bozi ya utendeta ujiparo jibali ya wenda bel dome. Wabe gondo wahibe. Bosu kujopara haniha. Gejourisa. Sambie mwanamshe ule ukaya. No wo mwanamshe amenda we. Nous juste botula munsoka ufilme njenu wone sa wewe. Sabayezi manami banu. Utujode data usiku. Wanze upublie. Simwambia zima. Da uo mwanamshe hama ndawe. Botule manana filme njenu honese. Merci beaucoup. Tiwono. Sha efase na minoona. Hazimi. Yabonyi wanasho hatumwenda o harumaze magaza. Zilona ze kamera. Ngena besona ze kamera. S'il vous prendre ukana baraka. Na mjime fie. Na haini utona bahingu ya uhula. Na tsende. Beka wende huono hindusha hujibia. Goja junga urenge wende zaho. Yabonga mwambia nyinyi wazazangu nyi wanasho hangu. Nana nyi wanaume. Nusu ya wanaume makaseti. Mano vinyo biel. Ikaunga nyi na nusu. Mkaudonjo wa heshinwa. Mwenenga ze bieri winju hanyu nyuzingarwa. Ramoja roma milango. Ne magoba nyuzingarwa. Na mwone haya. Alors quand c'est pas la première fois mwambia oni. Mwambia na ukaga mjokaya. Mnavinyo kaya John Shangaza. Mujwa mwambia ni. Ukana mwone haya. Auka winji na winji ujwa wade wanji ya walawa na bute hii. Walawa na kopa la mvinyo. Mwambia na ukaka watu John Shangaza. Comme zijua, je suis avec vous ici à Marseille. Suka wadzima. Sheka mfanye mafiti. Ya ujipata aibu. Mlipata aibu. Harumema luka ya manga. Neze kamera zilobala. Mso ujini ka ubinadamu ya ukabanuga mwaneo. Gazo mabiani ukaya na mjisikini ye. Ya utina mapesa na kenso hahe. Kutina 50 euro utsende bazar dimanche. Kutina 50 euro utsende harma marche. Kutina 50 euro utsende harma magazi. Ya la tuf. Benga mababu mwanam shohangu. S'il vous plaît. On a dit ça vous y avoir. S'il vous plaît. Rejeze portefeuille pour ton bien. Rejeze portefeuille pour le bien de ta famille. Haukaya ngojobaliwa nge video ngejobaliwa wenda komisaria. Ngejwenda ho police. Gojo sali ani gojo salisea. Nsujua wa unisuive. Yeka ukunja TikTok shana hali ngonja. Yeka ukunja Facebook shana hali ngonja TikTok. Ibidi kawone message ya hangu. Nana nyi wazaze kaga mnisuiveo. Heni ulona mwana msha unufaransa.
yalo namna mwana mtiti na mpoze de questions ma fille sabu kuja paro ndarma magazo wafana ngo banga bo mwanamshe yarenga portefeuille ya mwanamshe muhindi marabu déjà tulamu hapara hende haone video gwajo henda wa poursuivre police s'il vous plaît nous azaza la me demande na madista nyino wana hani na madista nyino wana na mauzise masuala ngunu Marseille rahaye jake video ija dans le réseau haura he video jabe au commissariat ya bale portefeuille ya nikemi mitura munibale hondarme magaza yo conseil ni kwa zangu mlono Marseille onda ukana baraka narfanye helilo parce que yabo kishowana narfanye helilo pour le bien de nos enfants de nos sœurs na muhadisi danyinu wana hanyu s'il vous plaît auke mwana mshoi habala mnamwana na puseti ho hulaila mbahindu ayhorengaila mbandwa nzida imarmai ake bahata gajatswa henda ya liva horomono harmo mkoba wa mwana mshomarabu harmo magaze ya renge hakawa nyongonza bale pusete ndezae njohanza nyiwazaza hangu mtunduwana hanyu mhadisida nyinao nywana hanyu ikao kamtswesida nyina ngona wanraume au kwatina wanraume ba mruka tujua demande henu jojo kademwana hae yani pare en privé jeri renge portefeuille ni rejeze rahe jabali wa hondo commissariat hauya jomba gay partage harmaze réseau ba vraiment kana ka content wala mitina au parjo ka content sina ukaravi yamba mwanamshe mkomoro yodi manana renga zevamana holewa haukai kaila 50 euros hau 100 euros hau 150 euros jokatsa ba ukaya boje me de bruit je vais payer moi-même cha yo portefeuille wakaya carte bancaire wakaya mapesa yabo waka de ces injia wazilengendeza izo ndizo na jomba Mwenyezi Mungu ya mwanamshe watu inshallah yani par le plus vite possible wazaza hangu mnidunga au mlokunu Marseille na mwadisi na nyino wanohanyu mdojua mwambie realite mwaonese video ya ukaya hasitara na wanipare iwanere portefeuille nibale nivehe rahana ukansi ato wakati wa wajohuja onde warengi wapibla wa polisi hawo muso heni mkomoru juende yabo wadomonesa hau kaharmaze kondisiona wanika s'il vous plaît mtuonese mru mnipara mimi badaga munjuao mimru wa rezo sosio mnipara tsami mnonesa yabo depuis maintenant mtiwonese mru haukaya nga mjofanya hate portefeuille iji yabo dabo nanzao sitara yanzo mwana mshimkomori ya sitirihe haukaya kabana hinru je sharafa shamru ne sorafa yamru e sorafa yahatu danyibu anasho hatu e shosha hatu danyibu anasho hatu s'il vous plaît na mzie mdojo ukaya henye dar maduka balaze kamerangizo mluna tsedar maduka yafanya sambla hakakatswelewa bakarti shido shambwani kariti komori shanga si Faransa haina magazo ujonjia ya ngabo ze kamera ulisa homruhenda yamba ukaya nsowone mrenda unekaya ulamu komori wanduja dovumbulu anai hauwende yabo udofikiruka kujaoneha wende yabo nda zingaro upulhane na sheo jelikal parofanya video ya mzaze ya njarma magaze henu wakatatso denda irenga yenda zahe wala wakaudona omunayo jatse na tudona ganda zahe finalement wajawanambie obligatoire nrongoze mzaze nambe mzaze ola ukaya utsende utiparo jenda mwe magaze yozia ukaya izo wafanya deja nga enregistré tizamba plusieurs fois tizirongoa gamfikro kamzaze wohazia Mwenyezi Mungu narnike khatima njema yarnike musomwema ya rijale herna baraka rikiwanada muhimiliana hanjema haukaye sitara do yamando haukabwana sohangu wenji mlokomor mabega sarma vie meilleur c'est vrai hunuka ili hani ho hauke kanga we mwade ngojonda docteur hangalie ngojonda mbainrule she maisha kati mango ye maisha ngayo madiro hauke ya héberger wangu souffre ya héberger mrungu souffre Mwenyezi Mungu narnike khatima njema boya kahato walona za kirtasi kwa tushida wajisi ya wahonda solution gerambe yo utsona kirtasi Weimana ya zalahunu, manamshi ya zalahunu, deona ya ukaya ngondo ya renge portefeuille ya wandu, ya duwazo kaya hazala Faransa, handi sona menje, yona metro, yona
vim ani yona ntikao ya developea hadi waza ya ukaya ye portofeni rengao gabo kamera tsaila gabo kamera tsaila gabo kamera tsaila gabo kamera tsainu hadi waza shaharenge Mwenyezi Mungu anike khatima njema yarnike musomwema yarijale herna baraka insha Allah et madame Chatouoi yari parle le plus vite possible ni wazaze mtunde owana hanyu insha Allah muwa demande mhadisida nyinao nani mruna tuambie mwananyu wazaze mlohunu na mshetura mbaga mwanamshi abala puseti hende arma duka yakahul arma magaza hende haromuhono harage portofeuille ya mwanamshi muhindi yakaharmu magaza kahula mbahinru fanya yekandawe ripare tula mujarnike portofeuille utibaye hanyo video tu jafe arma rezo utibaye hanyo video itujo shitakiwa haukatulamu aonesa ukaya insha Allah ngujorongoa ye mwinyi ye portofeuille ya mrejeze ilize rongozi balihanihe wake sitar aljoba Mwenyezi Mungu nyoazaza hatu insha Allah mlongozi wanahanyo ni arenga mlipara insha Allah watukufu garenda harme deuxième sujet ikawe sujet ya leo si unji wanaume wenji wako urenga wanawashe wako urenga wanawashe ujamu haukaya ngabo mastari wa injira nguwa zuku ranguye ze mastari wa hema jimbo ya kiujufumuo ranguye mastari wa heze tarabu rifanya suje za hao winji wa hao warengwa ujaba na waransondwa shahao riwarongo za plusieurs fois ruala ou plusieurs fois c'est qui m'appelle maman s'il vous plaît winji wa hao rizamba winji wa hao rirongoa winji wa hao karjaezit ratake ezembai za master haukaya haini mru ya rengwa ujaba ni mwana mshia mrenda naye zila mbai za master za kakomor rijaba ni ruwarongoza karjaria leonga rimrongoza unenyu wanawashe jali ukasi wamba ya ukaya yebo mwana mshe ulo hunu Faransa walo mabogosi wenji walo hunu manga waelela hunu Marseille watona za ufani kamtsoda mawarenda wanraume wa mlolani beka hunenge mrulo boulevard national hulola vala hushashiza hoto wa mapesa urenge ulokomori haukakedo hanza wende warenge ulokomori ngojo kanza ujitole ufanye mariage ulate energy utowe na mapesa ya biye yeka kubaliwa humrenge ujahul yeka hajaha hutrahi wauka mziro hoenda taureveye wauka gabagebeya sheka wende ataurenge ya ulo Marseille wekujalata mapesa humrenga wekujalata energy humrenga wende humpasa boulevard national humrenge yeka ha hutrahi yabonda buya honda papier ndeza. Le problème, il y a des appels qu'on a aussi à Kanja. Désolé. Kanja Kanarenga Tsojodo par. Watukov. O uzuro wa hatunduo. Na ukaya mulunguzu wanawashe ya ukaya. Vanuye kada si wanaume wa Komori. Ngasi wenji la biromo barini rilohunu. Rilo maseli bateri wenji. Leo kahula wa hunu wende hurenge mrulo Komori yo jaha hu pointe le doigt ha hu mette un couteau dans ton dos. Si ça bègue c'est normal, il y avait des appels. Arrête de dire ça bègue. Oui ça bègue parce qu'il y avait un appel. Mettez le cœur, tapotez, faites tout. Il y a vidéo de bègue. Ils ont Pierre Cambio na shoha kwa renga wana me ujam chez sujet à leo ya mwanam meikao lo dans la merde. Ya mwanam meikao ya jitolian 100%. Ya renga mwanam shaujaho. Ikanga jorongoze famille ya mwanam shiwi. Riduri rengoze. Oui, Oustadi Bachir. Longue vie à vous, Oustadi. Riduri rengoze mwanam shiwi. Wai mwanam meikao. Ya mwanam shia parom lola. Ha parolola mzungu. Ajamana ni mzungu hai. Wazaya wana kajaparo wala wanawala haziliwa hono wana hai. Ukawa mzungu, si mzungu mfaransa, c'est vrai. Ukawa mfaransa, shawo mzungu wa tiji wala polonezi comme ça. Ijaha manadu na wala mrumshahe, wala mrumsharango wana katina tamana ya mundu. Hajaha pase ukaya vomie ya temana mshe mkomori.
ya zayo wana hahe na mwanamshe mkomori balanlaka o wana joza na mwanamshe mkomori gujomanziza gabo joto so afika mtiwa jeni en plus mezungu zangu zomaji zungu zangu zomaji ukae zoleje yedemana yonga mjoka henu jonda ta combien je sais moi mais les femmes il y avait des masses c'est pour cela il y a que de l'eau dans mon corps watukufu ngarijao hajajua olieu ya utsaha manamshe hunu Faransa hajideplace si Komoro iyo de zelongombi ya zifanya wehenda hata ya kauransi wa ya mananoi ibidi angale hunu Faransa ya tsahe manamshe ulo hunu Faransa ya mlole Charles, on est au cas, je descends. Il y a la tuf avec les appels de merde là. Appelez Zinji, appelez Zinji. How's it explain? Il y a déjà qui fait exprès de m'appeler. Vous n'êtes pas content, quittez dans mon live. Halawa yabo hasi Komori ole ya utsamana mshe hunumanga ikausuma bia ni bwana washe ya uka réveillez-vous arrêtez-vous suma bia ni bwana ume ekadi wana washo wenji ngwa uhunu ma célibataire ekadi wana ume wenji ngwa uhunu ma célibataire gamjwa mwede Komori mwede mrengezi ajaliza hanyo Mniweza kama mwanamsha ulo Komori uoba ikembaba ulo na 90 ans elle va accepter le mariage ne ya différence ye kama namme ulo Komori mwanamsha ulo na dans le 90 ans elle va accepter parce que ngwanzo ya différence gamsa mwede ula mwede mregezi ajalizani mjamlema wajawa mredeni nai mkati mdejipleni wei hasi hinda jua mwanamshe badala buya manadene mrumshahi polonaise mtazaho wana hae uli ya utsama na mshahunu shahasi Komoro ende hajua mwanamshe hula wadis hambizwa naye hajaza hadunguze procedure mwanamshe wasu rango mwanamshe wasu lingandola fanye 6 mois à 7 mois rango siku ya haja kajabule mrumaha henda Burundi gamwambia zo mwanamia anambia nani zo na parsi mwanamshe et mwanamshe anambia chiram dede kalma anambia haba tu penses que mrumangu njajombule zongo zangu pour rien tu penses que ndongo za husu uhosa upiha njajofanya tambie mrumangu yazie holewa haharaya dede kalima et mwanamshe anambia sono kaya ngamumpinise ilione ukangujuzia na minga mjoka ngujoka na bezwa hezungu zangu badala ndaya mrenga wa haja ngandula fanye 6 mois à 7 mois ye mwanamshe hambie mwanamme ya ukaya désolé dele mwanamshe anambia okay mwanamme anambia turam silenge mwanamshe we medena mlivia medena tifamaraji da minae silibena ulimimi ohaukaja tuata hindu Rija hunu ngandula fanye 7 mois emrumshangu kaja paro ni bule zungu za hai yeka piha yeka hosa yeka sekwadara katina kufanyo dahoi samba bogo joni kelme rahim rumshaho ni hadisi la minae au kakabatu wakati njoka uamini zo unambia ukango nambio kweli si pale mwanamshi saba ma sœur izamando somani bona hupara habatu jisha sugani para sabe mrumaho anambia ukaya wokupia haba izokoli mrumaho anambia ukaya wokurengeza wokutashifu izokoli mrumaho anambia ukaya kutumbulie zungo za hae depuis garde la fanye 7 mois izokoli est-ce que ngono kayo normal mrume ya huto wa Komoro na tamu na mashaka ya ubala ujamaga mafanya mariage haba turam mrumangu yemleve zo hambia saba kajanambia yemlevi simwambia ya ziem vinyo ya joula la nami simwambia ziem vinyo de njopia simwambia ziem vinyo c'est vrai wakati si Karlimbari mu resiste
izo pia ngamazo nipinise mrumangu tina ujua nibulie mrikao ulomlevi alale nami botura samba ok merci beaucoup tinditira jaya mrumme sabi mwana mukashaba ne mrumshaho anambia nrongo za condition harahambia uzemvi nyamba botura ranguko mori na kai hona mlola sikaulala damina ye hakaunipishia sikahula na miti kamlevi et pourquoi yakauhansi hata ya jemanga botura emrumshaha ngungu juoka ya mimlevi tsende komori timlola mufanya domu wa komori daminae hakaunipishia sikahula tika ufanye bezo zangu daminaye nemu kaudunga na rodar mama l'hôteli rikahonda mo plage nimlevi c'est vrai turam est-ce que pourquoi yakakubali ni mbali ya hujamanga yemru wa udoni pinise et la droit c'est ma femme petit à petit ça va changer turam heli nanzomru mshangu gamjoshida nsozi ya deselko sabami timlevi je sais pas le goût nsujwa ye goût ya ushida ni yamruzia deselko shaga mjuka c'est très difficile homruzia deselko dairu dura jamru mshangu kaya yeke hadisi ndio valara hakajatimize valara haya 7 mois parce que nous hadisi naidunga na zanza arrangement vala déjà kaljanji harma 7e mois rangi haja ila à partir de 4 mois yabona mdojo kanu hadisi hali sindi sila jola mrumshi kukumalia simabie mwanamshi samba sha Rwambie mrumaha hoyazien vignon, il faut y aller doucement, doucement, doucement. Mbavi hambavi. Abotula ça fait longtemps. Sabasha utimbazizi e Burundi. Mboulie bede mrumaha ho. Kaitsar ma condition ya ukaya ya l'homme levé kulambula Burundi mboulie ya kiahe. Ok. Charende Ribak. Et madame Chamba, ok. Ribak atatsa seconde la fanye 7 mois. Et madame yani paroka kazi déjà changé et mrumshi a demande des étoiles akani mfungue. Turamu na mnaje njoka ufungwa mrumshi na mrenga haruma tambu na mashaka na kakomori daminaye nafanya mariage ya kaunibulia nenda Burundi na kaukomeli minanzao na kaumfanya tu seke ani na kaufanya pia kaze conditions zinu kajanambia zubu ya kakomori shari jahunu Faransa gwanzu jani pinis so yihanambia ukani mfungue yedo wa shaka utsoga nje haruma message yikawe ye famia himana mshewoyi olio ya urongozi mwana haukaya ye komori kuja ujoke mwana mewe ye mlevi e mwana mshegwanza jeleze ukahadofu kile kangu jo mchange shaho wasulimanga yamba hubaye mabaja pour ton mari, ton propre mari kutsumbulia mais tu le punis même baindwa hula wopeu izori mambia ni ya ukaya hotsahamrumshe hunu ngwa wenji Gamtsawa de Comores marege wanawashe watliaze masque parce que toutes les femmes qui sont au Comores wanzo wajimanga sont mis des masques de vampires wazi hemafu comme quoi wanzo waji sheka waja wa utoaze griffes les esura za kweli même les hommes qui sont au Comores wa mettre des masques des démons. Oh Androuem, my love, mon bébé, tu m'as manques, j'ai hâte, t'es loin, vraiment chérie, je passe en toi, j'arrive pas à dormir, je te vois dans mes rêves et dans mes pensées, t'es dans mon cœur. Vers où la on a le dit flatté, waouh, il me complémente, il m'aime, ma femme vraiment, il m'a dit que je l'ai manqué. Comment, ya Rabbi, kweli mkubali ukaya, tu l'as manqué. Ukubali ukaya haumanke usikomoli huwa mrenge haja wakati yobuwe téléphone à toutes les beaux gosses yaka discuter de na en France à toutes les meufs belles les charmantes yaka discuter de na en métropole. Salut, ça va, je suis arrivé, hein. Ah oui, j'ai un mari, c'est lui qui m'a amené en France, on a fait le mariage, mais t'inquiète pas, l'inu cassette, l'inu buhamu, je l'aime pas, l'importance, skanzaniji, sabu ça va, yengawedahu, je suis à Lyon, yengawedahu, gami Paris, en tout cas, on garde le contact, parce que c'est normal, j'ai bloqué mon compte avant, Shaba sasa si toi bati wa suite. Na mreveye mrensi wa ungwa dingoni.
namji akili comme sojoro dereje arma histoire yangu parce que j'avais une histoire ikao c'est vraiment daté depuis 2014 2015. En 2015, j'étais en deuxième année université. J'ai rencontré une dame qui est ici en France, à Paris. Nyezengo Jumhifad, Yamanzi Amanzize, Nyezengo Jeleka Hambamrume, Umanzo Umanzizo, parce que cette femme, en 2023-2024, a essayé d'amener les réseaux sociaux, arriver à la réseaux sociaux pour venir fermer ma gueule, ma bouche, parce que j'étais avec, on n'a pas allé loin. En plus, il y a des gens qui disent, tu rentres, tu venu en France parce qu'il y a une dame qui t'a ramené en France et tu l'as trahi. Moi, moi, jamais de la vie. Je suis quelqu'un comme ça. Correct. Ikawa pour l'amour, TikToker, wamru mkomoloka TikTok, yambila bala turamola urongo helila. Imana mshina kadamina yehe, na kaumwanza, na kaumgati, na kaumfanya tout. Cela, il trouve le courage, il dénonce beaucoup de choses. Oui, j'étais amoureux. C'est vrai. J'étais amoureux à cette charmante demi-maman, Luxe. Oui, c'est la vérité. J'étais amoureux à cette charmante demi-maman, Luxe. Gentil. Le moment que j'étais en deuxième année, il est 2015. Mais mon compte, là. Si Kaudota les photos langue d'amine parce que je en Iskaouman, la fois que manga quelqu'un sur Hitson. Il faut que j'aille en France. Chabanda miti profitoeri. Si Jokaya ça va pas aller loin et qu'à soit sur les mangas, que tu bidis ni dièse griffe, ni djerou nous faire en sangan jenim trai. Dès que j'avais une petite copine, depuis au Comore, en même classe, son Okaya, tu rames, laissez la dame tranquille. Laissez la dame tranquille, tu rames, au lieu de la faire du mal. T'es un enfant unique, t'as besoin d'avoir une dame que tu vas l'aimer et tout ça. Mais cette dame, elle a essayé de propager mon histoire, comme quoi, à part un péché à ma ça, oui, c'est normal. On a tricot, téléphonie, oui, c'est normal, parce que j'étais amoureux. Mais au lieu de, ni lui qui attend nous faire ça, non, je peux pas faire ça. Zi Saranguhula, chaque jour elle a des rancunes, Nyezingu Johifab, chaque mobo Nyezingu, Aukaya, Inch'Allah, que Dieu te protège. Et après, nous les hommes comoriens, Ikangasi Komor. Kalisina fikira za ujamanga, hasibabu mahaba ya mruamjua. Gasina fikira za ujamanga, hasibabu mahaba ya profit, que des profits. La dame m'aimait trop, hein, parce que Wakatina Djarounumanga, avec son amour vraiment, Mahabayahe, il a essayé de tuer. T'es l'homme de ma vie. Je peux faire comme les autres pour aller manger, pour aller profiter et de partir. Je dis non, désolé Mzazebarak, je ne peux pas venir parce que je ne peux pas venir s'il te plaît. Je suis arrivé en France, mais essayez de chercher quelqu'un. Je ne peux pas venir. Mais il me considère comme je suis vraiment ennemi. Que je ferme mes yeux. Elle a toute sa vie. Vas-y, va profiter. Parce que tu sais qu'elle t'aime. Mais c'est pas comme ça la vie. La vie de profit, c'est pas humain. Amour de profit, c'est pas humain. Quand on dit amour, il faut aimer sincèrement. Quand on dit amour, aimer la personne.
Je des chats sont gagnés ou un djimamo. Oui, Katsulola. Est-ce que je peux me marier au hasard comme vous? Yemanu Andwa Shahanu jusqu'à maintenant. Mawalola Wamado Mawaratsi Wendazali. Pourquoi? Parce que comme j'ai amené combat réel. Et vidéo est signalé, c'est déjà signalé. Ça va couper dans 5 minutes, TikTok. Parce que Mloumanza sincèrement, avec fierté et amour sincère. Moi, je ne suis pas comme les autres. Gam Aminika, je suis beau gosse comme les autres. Gam Aminika, Tinyongwa comme les autres. Gam Aminika, Mimrume wa sécurisé da. Gam Aminika, Mimrume wa urenga vamanada. Gam Aminika, Mimru wa ushida. Nituya itli sormale da honjolo là. Comment je peux pas voir une meuf, une femme comme vous? Vous avez quoi? Ganina rogo hindman shinda. Natu jonda mrum shefarat sanam le lab direct. Je suis pas vantard. Ceci est qu'il dans un monnaie seni. Ces messages délicieux. Ces messages vraiment. Ani, Zaki, flottage. Zarouazada couverture, s'il te plaît. Je ne peux pas faire ça parce que je ne suis pas un profiteur. Je suis quelqu'un que je suis comme ça. Vous, les hommes qui sont en France, Mtsiambega msokoma mwedema lulu wandua sumabale ujahun. Bamo warega gamona uze conséquences. Gwafikiro wandua hao wakaudua hadisi sur TikTok. Gwafikirio wandua hao wadungua hadisi deona hao sur Facebook. Gwajawa mredani na mredani cinema. Ya bobu wana umemlohu nufaransa. Izo manamewe izamuhunra. Yende yarengamana mshe. Yamlola, yafanya mariage denae, yambeli ya ujahun, deja rodo rafanya 7 mois, et manam shakso mbuli ya Burundi, yatso uhos, yatso ufua, yatso natafanya odahon. Hata holala denae yazia, yambie mrume ya ukaya, désolé. Désolé, zia yemvinyo, ils ont dit manam shanambia. Abaturam, j'ai tout arrêté, parce que mrumangu, katsukiri ya zemvinyo. Yewe mru wa suli faransa. Wajaha mariage ngotsongo mbalilia directement bo haja emluma kuchumbule zongo za bada wasoni nabo hujua kayem levi hakade nawe komori hakaule wa ukauzijua hakaulala de nawe zozontipia est-ce que ha mérite bloquer est-ce que ha mérite abasari zambao uke kupiha ike kufanya ménage et que kumbuli ezongoza finalement je vous demande de toi là huduwaza kaya au mariage gajo ujwa ya kase huduwaza kaya au mariage madame Sohang la ni shetani baga una famille hunu soma reconnaissant ga una famille hunu watuna hataroho na watuna hata imani wakabidi wahwambie mi madame mahao turam si hupara wakati wafanya 4 mois si hueleza unabeke mruma hao yemle vingwa nzo yazie ukaujwa kayemle virangu komor na hukubali hahulola huwasili unu Faransa hujahu mwezi za mur de Berlin hureme mur de Berlin harmwe mavaja kutsukilwabua hutla mur de Berlin harmwe zungo za hao kutsukubali hukomea hutlia mur de Berlin à toutes les choses qu'il te demande. Ça c'est quoi? Ya boni wanada mumodomo renga wandu komor. Namdo joka yanga mjangamiza nga mjinisawe chafour. En tout cas, il reste 1 minute et 30 secondes. Ça va couper toute seule. Akasa signalewa. Njaparandi sa live ou TikTok. Hata ya wasuli. Yeto signalewa ikupelo. Yabo nga mjordini andi sengwa jina. Et ma kababa jwa signale. Yabo ba ike mtapote c'est trop tard. Parce qu'il y a déjà l'affiche, une page qui est affichée là. Il montre que dans 1 minute, ça va couper. Nyezi mjolni kartima jema. Yarjale herna baraka inshallah. Ala fo upeu do ukaya. Hajua kaya mlevi rangu komori. Kajambalili ya Burundi rangu komori. Kajambalili zungu rangu komori. Shahajahu nugumbalilio. Hata tasinga sina 7 mois. Kajabule mrumaha he ya tsohenda Burundi ya jibiwa. Na wai mwanamme ya tabiha. Ya kaya lola Polonezi unu Faransa. Mwanamshe mjenidu ya kaya mlola. Haunu ya ukangu jwalule mwanamshe mkomori. Ya jia hurenge ujahulu. Hata mwanara haka jamhula. Ya mbahari humbalile zungu. No, waupe usa. Yoro hombi. S'il vous plaît. Hey? Nyezi munaniki hatima njema. Nyezi munaniki misomwema. Riki wanada muwa marekonesan. Rilensi upeu.
En tout cas, ça va couper dans 10 secondes. Et je vais allumer encore sur TikTok. Gam Jordi ni patsen si ane damine makababa. On s'en bat le stack. Mais je vais allumer encore. Gam jo passe là et vous tiens à chez le yabo. Parce que je coupe m'jo kanza moye. Am keradi bwana shohang. Ngejo ji kupa ba sabo mambioni tout de suite. Abubu manam shohangu kutina wakati. Ujuka uhunra haki. Kutina wakati ujuka uleme wakoti. Dojua ukaya yoro hombi. Izeka uli wafanya. Waupeu. Izeka uli wafanya. Hakawa imrumme. Ya hutowa. Haruma. Tambu. Na mashaka. Wa imrumme. Ya huanza. Ya huanziza. Ikao. Ya hudeplase. Dojua ukaya mrumme mlevi umrenda unai. Ya tuhe ya usi ya huabangu huo. Hangu hurendo nai. Haukaya kujasubitu wa temanyo amba ukaya haparo hurema. C'est pas bien. Nyezi munarniki khatima njema. Haukaya c'est déjà vraiment mauvais. Yed mananja boka hewe. Yemwana mshamkomoru lohunu Faransa. Ima célibataire ngwa wenji. Uwanaume walomi bula ngwa wenji. Uwana matufanya hazi ngwa wenji. Kamfanya bwana shohangu. Matsahuan manyu hunu. Gamtsogora nsu yabo gamjoko walokomoru gwa joka na raj. Walokomoru kona uka content. Bonjour Jessie la métisse. Cha gam déplaço mweda Comore. Mwende mrenge wanaume walo Komor. Wajahunu wa mrenda ninai. Wa mtsimbiani mbi. Ganyi hunu bwanaume. Mdeplasa mwende Komor. Mwende mrenge wanasho walo Komor. Ndi wazakahini mwanamsho walo Komor. Uweze mbio zahe zonsi peya je Faransa. Kana 70 wallahi. Gamsubutina be haini mbaba ulo manga. Yalona dans le 95 ans. Yosa Komor gujonga mwana wa 20 ans. Gujonga mwana wa 18 ans. Gujonga mwana wa 21 ans. Hauko walo hulangwanzo waje hunu manga. Gwanzo wa waswili. Yengu honsi bombaba wewe. Osa Komor de urenge mwana ulo na 20 ans. Mwana ulo na 19 ans. Wamba gwam lolo. Gwansu kaya wallahi ngujo haraya. Gujo kubali paso gwanzo jaone trofel. Gujo kubali paso gwanzo jaone vieux-port. Gujo kubali paso gwanzo jaone manga. Gujo kubali paso gwanzo jiare mani baridi yaone ukaya. Komaso sentir kangore mani baridi. Izo zonti pia comme tu pensais. Comme tu fikiri. Comme tu es réalité. Comme tu es vérité. Comme tu l'envoya ukaya. Wanaume walo hunu manga. Kamtunga wanaume wenji wa jojokaya. Hupunguza mbabi ye harama. Shangu honsi ukaya. Yeka uja hurenge mwanamme ulo Marseille. Badanga we Paris. Yengi usaka wende Komoro wende hurenge mru. Ola ulo Komoro wa mrenga. Ola genazele la soza. Guju amba katina. Shoyo hija. Guju hufute la paix. Guju amba oh laisse-moi tranquille. C'est ça. Sheka urenge ulo Marseille. Ujonga kirta sende zahe. Shawe kujala sama pesa homrenga. Alafu mwana mshohangu. Déjà ye séjour ya mariage waja yo kuna kawe hunga. Quand il à genoux de demander des excuses. Winga mjoko wanjo jobe menyelo walo Komor. Ya kusudiwa Mwenyezi Mungu ujumba. Winji wa hanyu. Heni ujorenga ulohu unuwange surukaya harenge mrikao. Msidiwaze. Yemwe nama. Manzanu wangu. Radunga narangu watiti. Razalani wadzima. Hobasha. Rajua wadzima. Kena mrumshe maore. Ya mjua na wenga Komori. Na hosu kunafanya message madani ya mwanamsharenga mwanamme hulaja ya mransi. Nambiwa na washoka yeba na wanaume ngwa uwenji gwa uhunu. Gamlato wakati mse Komori marenge wandu ikao ngwa jao hunu. Wa mrantini. Na bongo lato enerji na mali. E mwanamawla lemgani para wa mamamila turamu. Uja Faransa kutuanza nje. Ujua kagami na mrumshe maure si wanzana. Yabo banda haishie makalma uyamba gojom kunisha décourager. S'il vous plaît mon frère, j'ai pas aimé le vidéo que t'as fait. Wode mwanama, mgwajali hawaswid, yohanze mrumsha masha Allah. Shangarongo zawe wanadamu wapewu. Manamshi hamanda we odekawa ujwa kade mruma hao ya hutowa harmanti yankut wajwa ya ukaya yemlevi shahukubali mkihalali yemlevi ukaudola lade wenaye Komoro yemlevi ukaumpishi ya ukaumlisi yemlevi ukaudoro hada wenaye
hujanga wo hunu Faransa da wenaye hahurenge huja humbalilia katufanya humbalilia kutumpishia kutina taufanyao baada mlumenge mlevi nabo hujora nguhande rangu komor yedwa namba ukaya hewe kampanse rahamo ja kamfanya kamfikiri ramo ja tubarme piège kamwele wanaija katrotari damono mastari wenjua mafiti mastari wa tarabu wa mafiti mastari hari wa rapu wa mafiti mastari wenjua zuku wa mafiti wajahunu Faransa warengwani wana waswa watrahi wabale ustari wa bietani wa hawa uo wajahunu waransu wanrosha hao wawarendene wafute ani wawatsibi ambi wende zabaro wa Sulimanga izo zonti peza ndiso jirangu à l'époque miuzamba haukakabati mnatstari mzima John Shangaza kabati mnatstari mzima John Shangaza wawoti pia ramba za suje zao waredo wanrosha hao nai rizirongu wakaja ezite yabolewe mwanamshe ya rende mwaname wa inai garjo uzirongu wakanao ezite Gamjokai objectif ya hatu wenji. Le coca comment devenir en France. C'est notre objectif de venir ici. Chez nous à Katrawasuli. Gard songo urende wari renga ujahunu nai. Gard kausa uze vesti. Gard longwa usi utsobadabu. Gard longwa usi ujawili. Ishia. Kujani hula. Ewa. Tu oses de me parler comme ça? Moi, la femme que je t'amenais ici, naziunge bomana mshe naziunge bomana mme bahujwa ukaya ngabo mabugosi wenji watrene Marseille watona wangu washe shawono ya ukatu déplace jusqu'à aux Comores wende warenge mrika onge yuhongu soufre umbala ujahunu huduaza ka la plupart des jeunes qui sont là-bas walangwa uhulangwa on a des relations ya wazade wenji walohunu tu me plais vraiment je t'aime je suis craqué je suis vraiment bouleversé mon cœur à cause de toi je suis malade je suis prêt à mourir à cause de toi wakati wa mrenga bomzaze warenga moto ya wasuli unumanga woyo kause vesti amba écoute-moi vanungo joka mimi ujoshida unizaye na wetsao hamba go nuhulole vanu hujua ukaya mi mwana hao na uhaba nike mrumaho hujua kama mi mwana hao na haba nike mrumshao yabo laisse-moi parler nibule nifanye zo minanzao nibule nirongozo minanzao yede heli wako huja kawasawa ono waja ono manje wakau hawarende ha virusi wakajuma urende wa warenga ujahunu na yi remana mshere mwana mme watukufu gamtsaho samaha ika emakalima na babano yemenji aka déplacer parce que on ne peut pas laisser les gens mauvais waji wado subise wanaume bani wanauma ha gerabe mwanamshi hamando yi déjà ça demande talaka ndio lafanya 7 mois baada mrumahe katuziem vinyo hoziem vinyo ganzobo tasumbe mbabi Burundi yare membabi bojoni ngwanzo ambesheri non le vushenga lutabishao. Bonjour Jessie la métisse comoriano. Chérie, désolé, le moment qu'on allait à Burundi qu'on a fait vraiment il est au dorika on tabish. Désolé ma vie, je peux pas faire encore. Attends pour que je respire un peu, que je me soulage parce que vraiment ça m'étouffe. Ya wakati la kanza fanye 2 fois ou ça rumni kamna correction. Haukange na besoin. Bomasi ngwanzu yafanye umbulie eka umbulia wakatongo jizimbi semaravu eka udo kriye wodo jiviwa wodo mzingara lidungo wamfanya mafu wodo kawana nchenga wakati la tsoba kirobo. Chérie, fais vite parce que vraiment y a un vignon gen tabishao voilà déjà ngomone so na correction za utsonga hata yeye ya sataba nikoni mchaka tuju. Chérie, fais vite alors que utimonese longo za mjibiwo utimonese longo za ulila utimonese longo za exiter tombulia ukihamaro bo ou résister umbulie veza utimizi parce que ça m'étouffe. Voilà déjà usahunika correction mwando d'ailleurs votre sœur hanza non jane masihu yenvinyo hano ka unitabisha sheri non désolé zangongi zone 0 karadhi olewa
na karadhi sheri nintina ujua ufanya basa na rensi bajana nyemvinyo hana kauntabish de wakati la mbabi ngujo change bu mwana mshohangu cha deselko non ne me touche pas parce que Gawem Levi tu sais qu'il était Levi depuis au bled alors t'as accepté de marier avec mais il y a des méthodes que tu peux utiliser à ton mari wakati ka ungena besoin mkubalie d'une manière vraiment goudiosante au kaya non le vushanga lutabish chérie vas-y continue fais ce que t'as à faire mais vraiment arrête d'ouvrir ta bouche. Oui, tu peux dire ça. Arrête d'ouvrir ta bouche parce que tu fais, mais dès que tu parles, ça me dégoûte. Le goût, ça me dérange. Ça, c'est des choses que tu peux dire à ton mari wakati ka ungemlevi. Wakati yu santira shakweli dahe wakati juenda hata ya tsouzia humbalilia karema kujuenda ukaya zikaudo hutabisha yone namna j'aime juste griffe direct ne me touche pas comme si il va arriver d'arrêter de celle que comment ça y a la tuf Watukouf, quand je reprenais les appels, mais pas maintenant. Nyezi munanike khatima njema. Yanike mwisomwema. Mdojua heli ya uchangeant manyo zo comportement. Fou walonizo. Mdojua heli ya ujokaya. Comment je vais aller prendre une femme au Comore alors qu'il y en a plein ici en France. Tu peux trouver ta femme ici. Wakatoka jahutrahi, kuna utsojiwa wa hafa. Tu vas prendre une femme au Comore ou un homme, ton mari au Comore, mais sache bien que lui là qui est au Comore, et quand on sur l'andissona zemenje, il pacha zemetro, il va changer fikira, et fikira ngejo kaura, andissona bahan, shawim rumduhazi, banweye kajisa, bandeheli yamanga, aukai karija, sujibali avec des parfums, sujibali avec des sacoches. Sujibale avec des bouteilles wa evia. Merci Jessie. Que Dieu te protège. Et Karija Komori. Ye namnam koro na Komori. Yesi de namna koka hunumanga. Hafa. Jamais. Et Karija yo. On vit avec des parfums. De 2 euros. Chasuma bani karulu hasa euro. Avec des sacoches, et quand on a son comme par le Jésus, on a ses sacoches. Chez Karija, on amène des sacoches. Et Karija avec des bouteilles de cristalline. Dali mzunguli yomi de je viens. Gamhada liha. Chez wakati majahu numajoma la oni hatu. Gamwana vie bizarre. Hein? Vraiment, je comprends pas. On ramlo mshangu juho 5 heures du matin dans ma ménage. Hubakonda ni wawe chiwo wajanyumeni. Ibidi uhose, ibidi upie, ibidi umsaidie. Hujabala hundukaya, voilà, zila parfait kauzitra hula. Il n'a pas de temps ici de mettre le parfum. Parce que gondo hazina, haina wakati. Ha? Inu jainu, mdukatu yelewa. Ge wakati mjamrede wandu nai. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Passez un peu. Msede mrege ma bibi na ma clochard. Wajadu mrede ni nai na upeu. Je demande des excuses si je dis des choses vraiment, des mots déplacés. Haukaya, ça fait mal. waje unaredi wangu nai ya mwanamshe ikao warengwa ni mwanamme ika mwanamme we haishitabu au kagaja parolo la mwanamshe mkomori halo la mwanamshe polonese hafanya viahe dene mwanamshe polonese wazaya wana wamana mwanamshe harango wanahendeza mwanamme haone ya ukaya vomie halo le mkomori hafikiri nai olu ya utsa mwanamshe mkomori hunu Faransa hasi komori ndajua mwanamshe hula halo le mwanamshe hula hakaweshtene mdumsha baada hamlo la komori hakaulewa mdumsha kaujoke mdume hakaulewa shawadungane wa jehunu Faransa ya hunre visa ha mariage ya jehunu rango suku ya haja ya balile mdumahae ya timkome ya timtushe bangem levi bangem levi
Non, 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 turam. Si madem lumangwazien vinyo, e kakajaza kana mtushi. Hudiwaza ukaya hakakomole hakaulewa, hakaulala denawe. Hakakomole hakaulewa, ukaumpishia. Hakakomole hakaulewa, ukaumlekeza za negozo nsipia. Hakakomole hakaulewa, mkaudunga na moroha. Pourquoi waja Faransa George Lede amaga umekom tit? Leongo mabe ukaya yatsi utushe, da huwasuli hunumanga. Na wala ukakomole, ukaujwa kaye mlevi, ukubali, hahulola. Nyezi mnarnike khatima njema, yarnike mwisomwema. C'est ça mon frère Bourhan, tout le monde sont bizarres. Que Dieu nous protège à vous tous. Longue vie à vous, mes soeurs. Longue vie à vous, les hommes comoriens. Nous avons shohat, nous reconnaissons que maman rendo, nous jua kamrume ya huto wa harumatambu, ujahunu manga uhawanza, bewazade we manga uhunu. Watlao ze perruques, watlao ze ketchup dans leur visage, watlao ze peinture dans leur visage, watlao ze ketchup dans leurs lèvres. Tout ça, ngorunu Faransa. Ze selfie mkli ya mjirando wankudu, na izo zontipia izo ngizorunu manga. Na mrense peu, na izo rombi zahanyu, mojahunu mdohamba ukaya chapeau mon mari, t'es l'homme de ma vie, tu m'as sorti dans leur galère, arrêtez de nous faire du mal au lieu de respecter. Boum! Attends pas qu'à déabo, prochaine vidéo, le 3e jour, Nyezi Mujur Janler Konade Mohanzana, na obedzana honduniani, reden sur dananai, s'il s'agit de manamche, s'il s'agit de maname, aswasa de manamche wewe, de joie ya ukam Nyezi Mukatira binawe, nana nyi famille manamche, na mwambie mwana hanyu. Namwambia wanahanyu ya respecte mrumahae ya mlenga ujahunu ya manziza dawo haja mariage gujojo ya menyese juru ya keka yihundu mdojo kaya wa upeu au kanyifa mifantomu nyifa msoko ziza chama jiranti ukaya vous êtes vraiment détaré ya ukaga mazo msutene mwanahanyu mumwambi olio ya umwambia ukaya hewe wede mrumahaho ikahumrande nai kujaona ya ukaya hahurenge ujamanga hahulibia ye bie ya ujamanga hutuna visa sabunda ye kahumana dene mrumaho kuna hujahunda honi shema na yafanye zoyanzao dabokaga mumsutene o kamria Mwenyezi Mungu ya tujopini se mwanahanyu ya jona utungo armotinu. Subhanallah. Nyezi munanike, oui, t'as raison, Jesse. Nyezi munanike khatima njema, yarnike musomema, yarjali hirna baraka, Inch'Allah. Merci beaucoup, ma chérie Marie Youssouf. Longue vie à vous. Gamzio, hunu nibaki mabi TikTok. Il partage mabi TikTok. Hatampaka dayabo. Boum, boum, boum. Longue vie à vous. Karnauzia huanane zembi. S'il s'agit mwanam hafanya, s'il s'agit mwanam me hafanya, garjo hamba, ejuka koza ya koze, mais l'importance, garjo baki haruma, ye respect, haukaya, hovumbua zina na mji, nu iyo haram, iyo kajaji par Josifanya, mwanam shohato ya Mwenyezi Mungu, utahemru maho samaha, udojo kaya humshanje yombabi hambabi, haukaya hukaujua kaya mlevi, na humrenge, chageja kaubidi à ce point, ujomba lileze nzazon tipia bari mlevi. Bon, Jesse, tu peux venir sur TikTok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup.